namna nini wan song mung no chung go we khulai na nini na har mung go chung salsa sogina nini shumai rong no chung ithang narna yak bayang rom bak sakhe han chani phan bai bak sakhe han sa khorang ti shanai han sa ya pri shelai nai tung salama o him nai han sakhe bubagani lama o hansani coba o bubagani lama o hansani coba o Nini makoli matu kini khaklam ni thu magnang thangla nini matu Nini makoli matu kini khaklam ni thu magnang thangla nini muktu giving nargala chini lamao kama nargala chini hano thansa khorang pi shanai thansa ya pri shelai nai tung salama o him nai thansa khe bubagani lama o hansani coba o bubagani lama o hansani coba o lama o hansani coba o bubagani lama o hansani coba o आज हम हलम समाज की तरफ से यहाँ राजबाड़ी में आए हैं और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा और राजा जो हमारे लिए इतना सोचते, हमें जो अपना प्यार दिखाया उसके लिए हम
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ये हम सभी के लिए आज सभी का पहला दिन है यहाँ पे आने का मौका मिला। और राजा जी जब हमारे यहाँ आए थे तब उन्होंने वादा किया था और हमें लगा कि वो वादा शायद नहीं निभाएंगे, लेकिन उन्होंने जब कॉल किया कि नहीं आपको आना है, तो सच में मैं बोलूँ उस टाइम में मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं कल ही मैं अगरतला आ गई थी और हम हलम समाज की तरफ से उनको यही कहना चाहेंगे कि हम सब आपके साथ हैं, आप अपने मार्ग पे टिके रहिए, तके रहिए और हम सब आपके पीछे पीछे और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। हम भाई जुबाई। Yes, we are meeting with Maharaj. We are very happy. We from Halam community, as Bubagra told us to visit this place, and we are very excited. We are very happy today. That dream became fulfilled for our community. Here we have come. Many from many ages. There are different ages people who have come here to witness the Rajbari, the palace of Maharaj, and all are very excited and all are very happy. And that is why we thank our Maharaj, Rengpa, Bubagra for giving us such type of opportunity. आप लोग कहाँ से आए और कितने लोग आए हैं? We have come from Jantum, that is from Dalai. There here we have many in our language we call, in Halam language we call the head of the Samas. The head of the Samas people is Kalim, and from 16 Kalim we have come. That means from 16 villages we have gathered here. From among 16 villages we are around 100% approximately. What message you want to give to Maharaj? The message which we want to give to Maharaj is that so that our existence as Halam, he have care us and let him continue to care us. And this will be our final message to him. And we are so excited that he care us. And we hope in future he will continue to care us. Thank you. Tono chung Halam dopane hoite especially Dolai district ni ja Halam tongai ro chung Maharaj bai hinjakha dei tung no roka open mo chung o tini bisingo baksa tong first time e Maharaj please borok nuk mano chung ekdom khabai khukbai ekdom Maharaj bai hambai ya faro akhai baksa ne kai oboni first time je borok e Rajbari nuk manita akhai angni nije bo যেমন ও কাচাম রাজবাড়ি যে সিংহাসন 1000 ইয়ার পুরানো কাচাম বনুকৈ আনিব ফার্স্ট টাইম বনুক মানে আং বেলাই তং থকা যে তিনি যে কাচাম রাজবাড়ি সিংহাসন নুক মানে আং নিজেব একদম মাই ইয়া ফারত তিনি রাজা ন অসুক ন আং সানাই বেলাই না